I gde ste ljudi, dobro došli na epizodu Gaming TV, sa vama je Darko večeras i danas igramo, to jest večeras igramo ponovno Minecraft Runnera, mapa je, evo vidiš, Furia neka, nemam pojma. Pokušao sam s tim Bridges, ostao sam sam na četvorci bio i nisam nešto najvažnije uradio, a to je nisam stisnuo dugme start. Stisnuo sam dugme start, međutim FPS mi nije gore bio pisao i nije ono, nisam kontao sam da stigam kontat. Tako da Bridges nećete moći gledat, ali što je ovo? Koji bugovi sine, nema veze ljudi, ovo nemam pojma šta je bilo, tako da šta je ovo sad bilo, neki bug, ali nije bitno. Crklić majke, a već sam crku. Ništa ljudi, stopirat ću ovaj video dok stvarno ne istupira, to je sam su četvorce ostalo. Ajmo mi par kurat ovdje dole da se malo vježbamo za sljedeću partiju. Op, nećeš. Ajmo, idemo, znači, na ovu nema šansi iskočit. Znači, hvala vam na 60 suba, sutra ide specijal vjerovatno. Neće biti neki specijal kao što je bio Limon Challenge, ali nešto ćemo snimiti kod Deana, to će biti specijal povodom 60 subscribera i 1700 plus pregleda. Evo da RS78 pobjedio. Znači sutra, znači taj klip, očekujte klip ili znači sutra navečer, znači nedjelja navečer ili ponedjeljak. Taj klip očekujte, nismo baš 100% sigurni da ćemo snimat, ali vjerovatno. Ako ne snimamo, znači snimit ću vjerovatno ja specijal sam, ali vjerovatno ćemo mi snimiti kod njega, tako da očekujte, znači brzo klip specijal, očekujte, znači brzo. I mnogo vam na tom hvala, znači danas sam odlučio ponovo da igram ovo Bridges sam zeznu, tako da sam ne kontam što mi nije pisao FPS, evo sad mi piše FPS gore. Ne znam zašto mi nije pisao FPS, a uključio sam Bandicam, stavio na ono igrice, ali nije bitno, uglavnom bio sam jedan na četvorci, ja mislim treći četvorci sam bio i zaginuo sam, stvar ubio sam jednog lika, ali sam zaginuo onda svi na mene. Tako da idemo mi da probamo sad nešto ostvariti u ovoj drugoj partiji The Bridgesa. Ova mapa mi se sviđa, međutim ja ne znam najbolje da igram. Eviš, oni mene hoće baci dole, ali tu im neće put za rukom. Malo mi laguje, ali ništa strašno, možda se igra. Okej. Jaj. Ne mogu da vjerujem, prošli sam put bio bolji. Evo opet ovog klošara. U prošloj partiji sam bio bolji kad smo prošli put snimali. Ali nema veze, znači idemo mi malo parkurat, vježbate za sljedeću partiju. Znači idemo dalje po iste pare. Znači danas smo se nešto dogovarali za taj specijal, pa vjerovatno ćemo da snimimo tu. Ako slučajno nešto iskrsne pa ne snimimo, evo ga, Pavk je pobjedio. Ako slučajno nešto zeznemo ili kako to sad pošto svijet rekli zajebemo, nećemo ni snimit, tako da bit će uglavnom neki vjerovatno specijal, nije bitno kakav. Tako da ljudi, očekujte uskoro taj specijal, to govorim po 15. put, ali šta ću ja. Idemo da zbacimo na koju treću partiju, nemam pojma. Evo snimamo već 4.47, tako da odigrat ćemo još dvije ako stignemo, ako ne stignemo jednu partiju. Znači sad ima mnogo
kasno je, a ja snimam klip više. Onda ovo bas na upload i onda leć spavat, ljudi zadrimu sam crkniću jedan. I svjetlo sam urupalit, da ne budem u mraku, da me fino vidite. Ne, ali idemo mi u ovu treću partiju, vjerovatno ćemo nešto da postignemo. Ova mapa. Ovo je toliko glupa mapa. Stvarno ovo je toliko glupa mapa. Ako je neko ovdje bio prvi, stvarno nek mi piše u komentare. Kud ona laguje? Kud je ona retardirana, ne viš ti gdje trebaš ići? Viš. Sada da trebam ja ići polako. Sad malo ubrzati. Ao, sad su me lago i bil spucali. Kako mene lago je spucaju uvijek kad ne treba. Ništa ljudi nismo ostvarili. Evo, skoro pa uvijek ovako zaginim. Ne kontam zašto. Ili sam ja bot ili me ova mapa jebava. To jest zajebava ili zeza. Izvinite na ovim izrazima, ovim sranjima. Ovo me nervira bo. Vidio, ajmo se kupat, nismo skupali 20 dana. Aj izlaz gorba. Joj, vidite vi ovo. Uskoro ću vjerovatno snimiti klip šta sam sve u Minecraft preživljavanju radio dok nisam imao neta. To govorim u svakom klipu, ali nikad, znači ne mogu stići tu da snimim. Idemo dalje, vjerovatno ćemo sad ući u top 5 ako ništa, mada i to čisto sumnjam. Izvinjamo se, nemamo tako, u zadnje vrijeme imamo onako češće klipova, ali dok ja nisam imao interneta, znači nismo mogli ništa skoro izbacit. Tako da sad je došao internet, instaliran je Windows 8 i boli nas ćošak, možemo snimati koliko god hoćete, šta god hoćete i dokle god hoćete i kako god hoćete i eto tako. Malo mi je slika, znači kvalitet slike mi ne valja, to ću pokušat da popravim u narednim epizodama, znači zvuk nije loš, pojačavam još tamo u Camtasi, zvuk nije loš, ali kvalitet slike nije dobar, uglavnom to ću pokušat poboljšat malo, pa ako šta uradim. Evo nas opet na ovoj mapi, ja mislim da smo jednom igrali ovu mapu, ako se ja sjećam dobro. Idemo ovako ovuda, pa idemo ovdje i ovo smo već zaginuli. Evo nas dole na zadnjem spratu smo. Evo dobro, ja ću ići ovdje polako ovako. Vidiš ovog klošara. Evo on mi je mene malo zeznuo sada, vidite. Jesam bot. Ništa ljudi, ove 4 partije su najgore partije u mom životu. Ja ovako nikad, ali nikad, materim nisam igrao, znači stvarno ovo sam loše odigrao, ovo ako, nešto. Ali ništa, ovo ide online da vidite vi kolika sam botina. Ovo se nikad u životu nije desilo, materim. Ništa, ide ovo online da vidite vi koliko sam botna u ovom parkuru. Mislim nisam bot, ali ne kontam šta mi sad bi. Vjerovatno i sad malo laguju serveri. Tako da, gdje ja idem, Ništa ljudi, za taj specijal smo se vjerovatno dogovorili. Šta da vam kažem do sljedećeg klipa, znači, gledajte malo tam, TLG je pobjedio. Tako da ljudi, do sljedećeg klipa, voli vas ekipa Gaming TV, pozdrav!